Так, Gegiler sırası hazır. Nemeden başlayla? Sözden başlayla. Birinci sözden başlayla. Aa, emne degan sözler eken? Temazı karanglar. Bugün sabahta. 위치야, 위치와 방향, 방향, 위치와 방향. 위치 деген бұл жайғашқан жері дейді. 와 деген не? Жана, 방향 деген бұл направлениясы. Білесіз да, направление не екен? 어, мындай көздөгөн жагы да, көздөгөн жагы. Көздөгөн жагы бир жакты бир көздөп баратканы. 위치와 방향. Так. Қандай сөздер бар екен? Үстүндө деген сөз эмне? 우이, 위. Үстүндө деген 위. Үстү деген эле сөз, а эгер үстүндө болуп калса кандай болуп калат? Ушулар 우이에, баарына 우이에, кайтып кошулат экен. Бул да, 에, үстүндө, үйдө, алдында, артында деп а. Üstü деген эле сөз 위 экен. Карабай айтасыңар, асты, 아래, аре, туура. Кийинки. Алдында, 앞, ап, алды, арты, түй, 우이, ичи, 안, сырты, ак, оң жагы, 오렌지, 쪽, сол жак, 왼쪽 우연적, эмес, 우연적, 왼쪽, 오메니니 biz V de okuyacağız. Omeni bizde V, 왼쪽, 왼쪽 da emez, 오른쪽 da emez, 왼쪽 deriz. 왼쪽 kaç jaga? 소작, Sol jaga, iyi. Tak, mangdayı, 건너편, 맞은편, 건너편, 되어서 건너편, 건너편. 아하. canında, 옆, 옆, ordosu, 사이, 사이, 사이. 이게 talpa мындай неме кругтун немесинде болсо ортосунда 가운데 болбосо 가운데, 중간 дейт. Ушулардын баарына эмне кылат экенбиз? Мүчөсүн коюп колдон соктолот. 일체, Мисалы, биринчини айтып койгулачы. Сумканын үстүндө, стулдун үстүндө сумка бар. Же болбосо? туура. 의자 위에 가방이 있어요. 즉보다 가방이 있어요. 있어요면은 bizde постоянно 있어요. 없어요면 zata точка qaysi jo'g'otsa алдындағы zata точка 있어요ның алдындағы. 이, 없어. 가, 의자 위에 가방이 있어요. Bunu özgürtükle de айтып koysa болады. Машина 가방ın алдына қойып koysa болады. 가방이 의자 위에 있어요. 그런 тілінде де қайта айтамыз ошоны. Мысалы, стулдун үстүндө сумка бар, же болбосо сумка стулдун үстүндө турат деп эле айтып беребиз, туурабы? Сумка стулдун үстүндө бар. 위에, 위에. 위 үстүн айтасың, анан дами жөн кошосуң, үстүндө кыргызча дөө болуп калат да буга. Үстүндө деп. 의자 위에 가방이 있어요. экен, мисалы. Биринчиси, экинчиси. Так, макул, кантип айтабыз? Стулдун түбүндө сумка бар. 의사, 의사의, 의사 эмне ал? 아, 의자, 의사, 의자, врач. Врачтын түбүндө ба? 의자, 의자. 의자 의자에, 가방, астында деген 가방, айтпайсыңбы? 의자에, 아래, Сен 가방이, сен эмне деп айтып атасың? Өзүң отуруп койчу мына. 의자에 дедің, туура. 의자에, 아래에 дедің. Эмне эки жолу Стул, 아래, стулда, астында дейсиңби? 의자에, 아래, 가방이, 아래, Кара башыңа астындағы айтчы. 가방, 한번 이야기해 줄게요. 의자에, 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 가방, 의자에 아래, 가방이 있어요. эми которуп көрчү ошону. 의자에 아래 дедің, жок экен, 의자에 아래 가방이 있어요. эмне которуп калат? Stolun астында sumka var.
қайра башынан айтсаң? 의자에 Жоқ, қырғызша қотурчу. столдың астында сұңқар. Асты деген сөзгө неге астында деп айтып атасың? 아, ошондо агай 아래에 оло кандай окуат 아래. Аре가 қырғызша айтып атпайсың сен. Астында деп атпайсың. Да, мен үчүн эмне кошуп атасың анда? 아래. 아, 나 мындай окуат экен агай. Жоқ, экөө болбойт. 의- Корей тилинде болгону, бизде кыргыз тилинде стулдун деп айтылат го бизде. Корейде дун мүчөсү кошпойсуң. Жөн эле стул астында. Ушундай да кыргызча эле 아, мындай элестет. Стул астында сумка бар. Бир зданиянын астында, зданиянын алдында, 아, здание алдында кыргызча мындай здание айтылат биринчи. Здание алдында, имарат алдында машина бар. Имарат артында машина бар. Ушундай эле өзү айтылат да, зат атоочтун өзү айтылат биринчи. Место, кайсы бир местосы зат атоочу, Место, машина. Ушуна ыйжа эмне болот экен? 의자 아래. 네, өчүп калды. Ыйжа 아래에 가방이 있어요 deyipsa, ыйжа 아래. Биринчи зат атоочтун өзү эле айтылат экен, Так, мисалы эми кийинкини айтабыз. Муслим, машина, неме? Имараттын алдында машина бар. İmaratты билбейбиз, Жазгамса мынакей. 건물 экен, 건물. 맞아요. 건물. 건물. 네, 건물 앞에 마시나 니네. 몰라요. 도와주세요. 차 몇 있어요면 가있으면 쪼고шлат? 차, 차, 차 2요. 받침 밖에 뭐 받침 쪽도 2 보고 차가 있어요. 다? 이게 가이라바스는 건물 앞에 차가 있어요. 건물 앞에 차가 있어요. 이마라튼 алдында да мүчөсү кошулду көрдүңөрбү? Мына 건물에 деп эсиңер ама ку сабакчыга 건물에 앞에 эки жолу да деп мүчө кошулуп калат Просто кошулбаган үчүн 건물 өзү эле айтылат 건물 앞에 차가 있어요. же болбосо 의자 아래에 болот ошондо бир место болуп калат 의자 아래 болуп калат 의자 아래에 ушулардын атына кошулат экен 의자 아래에 мисалы 가방이 있어요. 건물 앞에 차가 있어요. 예. кийинки беримбек машина эми мындай кылып айтасың. машина имараттын артында турат. 네, 차가 건물 맞아요. 건물 뒤에 있어요. 잘했어요. 예, 있어요. 자, 차가 건물 뒤에 있어요. молодец. 잘했어요. 와, 역시 그렇습니다. 이래 машина 차가 да 있어요. 세비 машина 있어요, 없어요? эмне? менен колдонот дедик, заты тош. Кыргыз айттым го ошо. Кыргыз тилинде үйдүн же болбосо имараттын деп айтылат мүчө кошулат. Бирок корей тилинде тын деген андай мүчө кошулбайт экен Просто конмул өзү эле жазылат экен Конмул түй деген бул ошондо имарат арты болуп калат. Имарат артында деп элестет Ошо зат атооч кайсы бир неменин зданиянын же буюмдун асты түбүндө отурган болсо, ошол буюмду биз ал жака эч кандай мүчө кошпойт экенбиз кыргыз тилинде. Телевизордун артында дун жана да артында деген мүчө кошулат. Жөн эле телевизор дейбиз. Телевизион түйе. Эч кандай мүчө кошулбайт. Телевизион түйе. Кыргыз тилине окшош эмес. Бул жеричи. 건물 뒤에 болуп калат. 건물 뒤에 차가 있어요. Или 차가 машина болуп койсо деле айырма жок кыргыз тилинде деле имараттын артында машина бар. машина имараттын артында бар. Айта беребиз туурабы? 차가 건물 뒤에 있어요. или 건물 뒤에 차가 있어요. 좋아요. 긴게 아자마치. неме дейсиң? Аптека.
이마라트는 içinde var. apteka 알아요? 약국. 예, 약사가무사 약국. 알아미죠? 있어요. 맨날 갈 응? 무슨 약국이 뭐라? 약국이 이마라트는 içinde. 약국이 건물 안 다음이 표수 kaç dedik? 안에 다음이죠. 예, 안에. 약국이 건물 안에 있어요. 맞아요. 하다가 미완한 içinde 프라우 앞제가 다르까나 약국이 건물 안에 있어요. 좋아요. 자, 에란 씨, 앞제가 이만한 썩든다. 프라. 음흠. 약국이 네, günümüz adurakçılar arası 약국이 건물 밖에 있어요. 가서 뻘과 맞고 갈다로 했습니다. 약국이 건물 밖에 있어요. 네, 약국이 건물 밖에 있어요. 좋아요. 자, 짝시. 기인기, ушун다 ил레그 바이타오사, 예문콘 거요가 카라가 메나이탄 세우로 가서. 약국이, 너가 가 있어요. больница деген не дейбиз корейше? 알아요? 몰라요? 화장품, косметика. 수습병, больница не 원, дейбиз. 오르카나. 수습병, 이, 병원, 오르카나. 병원, 이, 병원 дейбиз. 병원. ушуну айтабыз. аптека, больницаның оң тарабында тұрады. 약국이 병원 오른쪽에 있어요. 일리면 있다면 약국이 병원 왼쪽에 소장다? 없어요잖아요. 없어요. 쭉, 없어요. 약국이 병원 왼쪽에 없어요. 약국이 병원 어디 있어요? 오른쪽에 있어요. 긴 길에 오쇼들래. 약국이 병원 왼쪽에 있어요. 그럼 소장은 어떻게 왼쪽에 있어요. 이래 있다. 약국이 병원 오른쪽에 없어요. 예, 좋습니다. 나라이브스 얘기는 건너편 어서오네. 병원면은 약국이겠나? 병원 예 dedik. 병원 알아요? 병원? 오르카나? 오르카나? 응? 병원. 슈나이다우스. 약국이 병원 망라인다더라. 건너편에 있어요. 이니 건너편에 맞은편에 있어요. 있어요. 좋아요. dostum deyipsa dostum yanımda더라. 친구가 친구가 준이네 이미 옆에 있어요. 벌써 볼게. 이미 옆에 친구가 있어요. 알맞아. 옆에 장다 입니다. 장다 되겠어. 옆에 되겠 장은 되겠어. 옆에 있어요. 옆에 친구가 있어요. 그래서 이 친구가 옆에 있어요. 알맞아. 되게 있어요. 나 옆에 친구가 있어요. 저 무슨 친구 나오는 거 친구가 옆에 있어요. 됐고. 네. 자, 에미 뭐 여자다. 여자가 두 남자. 애기하다. 애기 두 남자 벌써 두 남자. 애기 이렇게가 여자가 두 남자 어디 와있어 어떠신다. 하나 있다. 재미 여자가 여자가 두 남자 네, 두 남자 사이에 있어요. 좋아요. 네, 여자가 두 남자 사이에 있어요. 네, 여자가 두 남자 사이에 있어요. 이제 보소. 두 남자 사이에 여자가 있어요. 있어요. 그래서 아이들마죠. 두 남자 사이는 birinci ayet 여자가 있어요. 돼 있었고, yine 여자는 부자 가지고 있었고.
ошондо 두 남자 사이에 여자가 있어요. 제어 보소 여자가 두 남자 사이에 있어요. 네. 자, кийинки 사람들, 누구lar бардыгы адамдар деген сөз да. Ошо адам деген сөз бизде эмне? Saram. Сарам. Дыл деген бул лар мүчөсү. Ушундай Adıl. нерсе тууралуу жазып алгыла. Уксаңар кулаңарда калбайт да, жазып алышыңар керек баарыңар. Ошондо адамдар, сарамдыл болуп калды да. Мисал айтабыз биз, да эмне? Окуучулар, кандай болуп калат? Окуучулар. Haksen. 학생들의 Haksen. ошо들 мүчөсүн кошобуз да. 학생들, окуучулар. Так. жүзүмдөр. жүзүмдөр кандай болуп калат? Ododul. Ододыл. 맞아요. Ошо дыл мүчөсү эмне экен? Лар Lar. мүчөсү көптүктөр. Бизде көбүнчө көптүктөр кайсы сөздөр кошулат? Зат, атоштор кошулат. Атоштор. Туурабы? Лар деп. Бараттар дебейбиз да биз, туурабы? Кайодыл дебейбиз, мисалы. Бараттар, келеттер дебейбиз. Келишет, барышат. Бирок кимдер? В основном кимдер же эмнелер болот, Ошондо кимдер? Baldar. Эмне болуп калат? Ыйсадыл. Ыйсадыл Врачтар. 왔어요. Врачтар. 우리 집에 왔어요. Врачтар биздин үйгө келди деп айтсак болот, Ошондо азыркыны айтабыз. Сарамдыл деп эле айтасыңар. Досум адамдардын ортосунда турат дегилечи. 친구가. 친구가. 사람들 가운데 이렇게 오빠께나? 네. 가운데에 사람들 가운데 있어요. 있어요. 맞아요. 친구가 사람들 가운데 있어요. 예. 있어요. 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 없어요. жоқ. турбайт. жоқ. 제 турбайт деген сөз, 없어요. жоқ деген сөз. 네. ушул эми грамматикага өтөбүз, Так. 여기 있어요. 로 деген грамматика. 로. Биз бир жакка барганда бир жакты көздөй барабыз, туурабы? Көздөй. Бир жакты көздөй барабыз. Ошо биз бир жакты көздөй баратканда айтылган мүчө ро экен. Ал кайсы мүчө болушу мүмкүн? Бир жакты көздөй барган мүчө. Айткылачы. Кантип айтабыз? Oro. Үйгө, базарга, да каяка? Больницага. Больница эмне дедик? 병원. 양국. 약국, аптека, больница, оорукана же болбосо дарыкана. 병원. Ошо больница, орусча айтып көрөбүз. 병원, больница, 약국, аптека, Ошондо 약국으로 бул дагы эмне экен? Зат атоошторго ро кошулат экен, жана местага, место деп жазып эле коеюнчу. Местага ыро кошулса, бул кайсы мүчөсү экен? Га. Жана ганын дагы бир мүчөсү кайсы эле? Эсиңердеби? Кайра эле жанагы үстүндөгү ал да мүчөсү болуп калды, үстүндө. Эгер бизде анан кайо деген эмне? Баруу да. Баруу менен чогуу болсо эмне болуп калат экен? Кайо менен эме болуп калат. Ошо направление болуп калат. Направление, көздөй, бир жакты көздөй барабыз деп айтабыз, туурабы? Бир жакка барабыз, бир жакка барабыз болуп калат. Бул дагы ро дагы ошол эле га мүчөсү экен. Бул дагы кайсы менен колдонулат экен? Кайо, вайо. Да кайсы? Кайтып келет дегендер жатады беле го. Тора ода, тора када. Мисалы, үйүнө кайтып барат, үйүнө кайтып келет дегендер, Тора када. Ошондой сөздөр эстегиле, тора када, тора ода. Не? Биринчи этажга түшүп кетет, ылдыйга түшүп кетет. Эми негизи ылдыйга деп койгула. Ареро десек болот экен. Көрдүңөрбү? Ареро кайсы эле түшүп кетет? Нелёгайо, нелёгада. Ушундай сөздөр жатташ керек, көрдүңөрбү? Нелёгада, ареро, нелёгада, ареро, ылдыйга, ареро, нелёгада, ареро, нелё ода деген ора. Түшүп келет, же болбосо түшүп кетет, барат. Ошол сөздөр экен,
Карайбыз. Бул эмнеге ха мүчөсү болду, местага ыроо кошулду. Пачим бар, пачим жогуна карата коюлат экен. Эгер сүйлөмдө, мисалы Хангукта карагыла, эмне бар экен? Пачим Пачим бар, баркен. Хангук. Кайсы мүчө кошулат экен? Ыроо. Ыроо. Хангук ыроо. Ошондо кантип которобуз? Корея. Корея Кореяга. болуп калат. 한국으로. 한국으로 가요 десек болот, 한국으로 돌아가요. кайтып кетем деп айтат да кореецтер мисалы. 한국 사람들이 얘기해요. 한국으로 돌아가요라고 이야기를 해요. 자, 다음. 전화가 메시지 위, 아래, 나가 있어. 오른쪽, 왼쪽, 뒤, 앞 дегендерге дагы кайсы кошулат экен? ыроо. Кошулат да. Бирок ошондо эмне окулат экен? Үстүнө деген кандай окулат экен? Үстүгө. 위로. 위로, 위로. 위로 올라가요 되겠네. 위로. 올라가요. 올라가다 되겠어요. 올라가다. 올라가다. üstüge çıkıp 올라가다. 올라오다, 올라가다 деген 말이에요. 돌아. üstüge çıkıp кетүү, çıkıp баруу. 여기서 üstüge çıkıp келүү. 뭐 올라갈래 가다, 저기서 오다를 qo'shiladi. 올라가다, 올라오다. üstüge çıkıp кетүү, üstüge çıkıp келүү. Eğer biz üstünde жайгашып туруp, üstüge çıkıp келип 올라와요 дейбиz. Eğer biz астында туруp, üstüge биздин бир таанышыбыз чыгып баратса, 올라가요 дейбиz. ошондо 위로 올라가요. 위로 üstüge болуп калат экен, а? Кийин кайсы сөз экен? Соул дейт. Бул эмне деген сөз? Соул. 서울. Soul 몰라요? Koreyaga barэлек, эми билебиз барганда буруза. Soullo Seul. 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 Soullo 서울도 서울. эмес. Soullo. Карагыла. Эгер бул жерде да пачим болуп атпайбы? Сурабайсың, эмнеге пачим турса, ро эле болуп калды кошулду. Ыроо кошулуш керек эле пачим болгондо. Туурабы? Бизде эгер зататоочто акырында пачиминде л болсо, зататоочто л болсо, ошо жөн эле двойной эки л болуп калат экен, л анан л мындай болуп калат экен. Соул. Мисалы, бул эмне экен? Соул деген? Сеул, мисалы. Дагы л сөзү бар. Кайсы сөз бар? Муль, мисалы, муль. Бирок бизде мулло деп мисал келтирип атам да. Мулло болуп калат экен, сууга болуп калат, мулло. Или Сеул, дагы л сөздөр бар. Бразилияны эмне дейбиз? Бразил. Местолорду айтып атабыз да, астына. Бразил. Эмне болуп калат экен? Ло. Бразило. Бразил ыроо эмес, пачим бар, бирок ло эле болот экен. Ло, двойной л болуп калат экен. Бразило. Себеби пачимде л болсо, кийинки жөн эле рону кошуп коесуңар. Ыроо эмес. А так өз негизги пачим барда кайсы экен мүчө? Ыроо мүчөсү экен. Так, мисалдарды окуйбуз. Үнүстү катуу чыгарып окуйбуз. Биринчини Маку менен Муслим окугула. Илгизейи. 관창실이 어디에 있어요? 네, 화장실이 어디에 있어요? 윤용 같이 알았어? 사무실 옆에 있어요. 오른쪽. 네, 포토로 화장실이 어디에 있어요? 네, 낸수로다. tuvalet 다 네, tuvalet 사무실 옆에 있어요. ofisin 사무실이 오피스인 잔다 바 돌아다 줘. 오피스 잔다를 어떨 거 오른쪽으로 가세요. 가시다. 옹 작가, 오른 작가에서 옹 작가라고 해서 옹 작가 발음을 했을 때다. 오른쪽으로 옹 작가 뭐 kaldı? 옹 작가으로 오른쪽으로 가세요. 긴기 메리맥맨 아자마치 읽으세요. 네, 약국이 어디에 있어요? 네, 앞제가 가시는 작다. 약국이 어디에 있어요? 아자마치 우리는 몰라요. 미스 빌베이비스. 우리가 몰라요.
Так, 층 деген бұл неме? Этаж деген сөз. 층дарды 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп айта алса, китайский сан қолданылады. 층дармен Қытай тілінен келген сандар, а? Қандай? 2층. 2층 뭐 어때? 2층. 2층에 있어요. 위에 네, 2층에 있어요. 위로 올라가세요. 호토로스 약국이 어디에 있어요? 2층에 있어요. İkinci taşta diyorsun. 2층에 ikinci taşta. 에 되게 müçöm ne müçöne? 다 müçöza. 이kinci taşta 있어요. 밭, 위로 밭. 올라가세요. 그들은 çıkınız dedi. 올라 되게 그들을 çıkınız 가세요. çıkınız 되게 있어서 층다르면 층 에타시다르면 қайсы сан을 қолданып екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Қытай. 10. 네, Қытай. Қытай саны, Қытайдан келген. 1층, 2층, 3층, 4층, 5층, 6층, 7층, 8층, 9층, 10층. 네. 네, 좋습니다. жақсы, молодцы. 자, азыркы грамматиканы қолданып тұрып, сразу мыналарды орнына қойсақ болады екен. Қана келгілер. Не деп қойып бірінші мисалды оқимыз. Не екен? 앞으로 가세요. 앞으로, 그건 스트레스 көрсетпай, 앞으로 가세요. 되겠나? алдыға кетіңіз. Так. кейінгі, кімелі? Малко? біріншіні. 가세요. қаяққа? 가세요. артқа. қаттың? 네. 가세요. ой, жөніне қасой деп қоясың ғой. кетіңіз деді. артқа кетіңіз дедім дұрыс. Корейше. артқа. 가세요. артқа кетіңіз. артқа деген андай ғой. білмейсің бе? 알아요. 왜 몰라요? 안 외웠어요? 야, 떠하든가. 안 안 외웠으니까 가세요. 몰라. 안 뭐라고? 가세요. 뭐라고요? 알아요. 엠니겐. 이야. 엠니. білем дедің ғой, айтпайсың ба? 도와주세요. 네. 도와주세요. 자단 베링에서? 도와주세요. 자단 베링에서. 도와주세요. 네. 도와주세요. 뒤, 아트 деген сөз, 뒤 안한 비스 받침 жоқ екен, 이야. 라운 것도. 뒤로 가세요. 뒤로 가세요. 수라들로 қосып қойып қандай? 수라들로 қосып қойып келістанда. 으로 айттым ғой жаңа эле. 으로잖아, роны қошобуза. артқа кетіңіз, алдыға кетіңіз дейбиз да туурабы. Та кийинки орозбек, оң жаққа кетіңіз. 위로 가세요. 몰라요? 네, 많이 생각하면 안 돼요. 네, 외우면 바로 얘기를 해야 돼요. 자, 또 싹 сразу же пешки리가 외우면 바로 이야기를 해야 돼요. 자, 도와주세요. 오른쪽 오른쪽 위로 맞아요. 오른쪽으로 가세요. 션도 오른쪽 되겠니까? 옹작 으로 받침 먹은 춘으로 오른쪽으로 가세요. 자, 왼쪽 위냐? 왼쪽 위로 가세요. 왼쪽으로 가세요. 위로 가세요. 왼쪽 위로 가세요. 좋아요. 아사마치 조비렛 저 üstüne gösterata. 위로 올라가세요. üstüne çıkınız. 올라가세요. 딱 아사마치. 어디가 죽어놨어요? 어? 아사마치니 네일란시. 위 아래로 내려가세요. 네, ушундай кылат экенбиз. 이해했죠? 네, оңой тема бул. жана местолорго эле ыро жана рону кошо беребиз, 자, ногуну жаттап алабыз. Ушу выражениеда жаттап алыш керек. Бул эмне деген сөз? окуп көрөлүчү чогуу. 먼저 들어가세요. 들어가세요 деген не ал 들어가세요? 들으세요, 웃구라. эмне 마ку 들어가세요. 들어가다.
Görgülü. 돌아가다. Kıragla. 그를 바쁘다. 아니요. 나가세요. 아니요. 어떻게 몰라요? 자, 들어가다. 자떠가도 빼래. 가라일리 지게기를 들어가다. 자떠가 좀 가야라 수있어 가라일라 문화. 여기 있잖아요. 여기 있어요. 여기 문에 이렇게 뭐 들어가다 기링이 있어. 들어오다 기립 기링이 있어. 자, 들어가다 갈아입어서 가야라. 이렇게 먼저 들어가세요를 기링이 있어. 먼저 되게 birinci degan so'zda siz birinchi ketaveringiz, birinchi kiringiz deganday. Uyuna jetkizib kelasizlar. 저, 여자친구를 onda 네. 들어가세요. 자, onda 그들 들어가세요. үйіне жеткізсеңер не десіңер? 먼저 들어가세요. бірінші сіз келіңіз, 먼저 келіп 들어가세요. кетіңіз, бірінші кетуіңіз дегенде. мен анан өзім кетемін, сіздің кеткеніңізді көріп қойып, анан кетемін дегенде да. 먼저 들어가세요. 저 болсо коллега랑 işte отырсыңар. 동료랑 같이 일을 하고 있어요. 공장에서, заводда. силердің ишиңер көп, анын иши бүттү. силер айтасыңар досуңарга, 친구야, 먼저 들어가세요. 친구, 먼저 들어가세요. siz birinchi ketaveringlar deganda ketaveringlar deganda. 먼저 들어가세요. 자, 미sal도 оқıyız. qaranglar. 퇴근 시간인데 집에 안 가요. 네. 퇴근 시간 bu o sözler bilmeyeceğim. 퇴근 시간 degan iş bütün vaqtisi deydi. İş bütün vaqt. iş bitti deydi ha? iş bitкен vaqt болды deydi. уже 퇴근 시간인데 집에 안 가요 deydi. 집에 안 가요. 한참 들어왔어. Üydün, 이거 안 가요? 안 degan üydün içine işi bu iki. жерде etişlerinin алдына егер ан деген сөз келсе iç емес bu. Ан деген бұл отрицание. Орысша не деген түсіндіреді да. Үйге қырғызша отрицание неме да мындай. Терс жооп берді. Терс түрде жооп беріш а. Үйге барбайсыз бы дейді. Үйге кетпейсіз бе дейді а. 집에 안 가요? орысша домой не пойдете деген да. орысша бұл не деген түсіндіреді. қырғызша қайсысы жооп қалады? үйге барбайсыз бы? бай деген а, байым деген а. барбайм жол болсо не дейбиз? үйге барбайм деп кантип айтабыз? үйге барбайм деп. 집에 안 가요. жебейм деп кантип айтабыз? жебейм. 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 Mogge. айттым го. 안 먹어요. этиштин алдына келет экен. ана этиштин алдына 안 먹어요. жебейм. көрбөйм. An. 안 봐요. 네, 카라글라 안 안한 bizde etiş келет экен. Etiş